وەکو پشتەوانیەک ji bo wan keç û jinên êziyê ji destê Daeş ڕزگار bûyne û dîsan di paşerojê de mafayekî wergên çîş aliyê pêdakirina karekî û dîsan jî aliyê madî ve jî Emîra Diyane ji binemala mîrên êzidiyan rabûye vekirina dirîngehekê li nahiya Beedrê ji bo xizmetkirina wan ڕزگarbûyên destê teroristên Daeş. راسي اما مشروعي من كشكوكا مدريت ازبر فراكم وازب قارم هاري كاريا وان كشكو وجنكي دستي داعش در كفتين او بتشم سردانا وام كم بين ما هي بر مشروعي خو بين بخو تعليمه كي بزانن خو بيجبير كان وان نخوشي واوديتين نارین keçeka peşdarî çendîn xolan bûye û nihaya amadeye bê beramber wan keç û jinan fêrketa karê dirwarê û dîsan daxwaz kir ji her cihekê ku destê harîkariyê bigihta wan da ku evî projeyê mirovatiyê berfirehtir lê biket û dîsan sopasiya Emîra Diyane jî kir bi vekirina vê dirîngehê. مشروعي ما كو من هو دانايا وامكلك بيدفينا دفرا ما بيدفيا كو فيكاري ام بريفا بين چند خولك ما يدبرين شوانا باورنامه ما يورقرتي ونوكا ام وك خو بخش يعني استم درسك تعليمك دما بر افرتا وكچا هر كسكا بيدفي بهد بخو سودك او ورقرت داخز يا ما منظمات جو حكومتي بتر معنيات مدفين بتر هاريكاري مدفي دا افكار بر فره بتن دا امجي بتر تعليمي بدينا بر كاتشو جنت ماكو او كسي بيدفي بهتن الفيدري كار بكتن داخز ما جيا بتر هاريكاري ما بهتكرن كا ام بجهنا نتيجه كا درست Dê dezanîn ku Emîra Diyane her ji destpêka cûnûsaytkirina êzidiyan rabûye bi durustkirina grupekê bi navê Grupê Emîra Diyane ji bo harîkarîkirina kesanên PTV û yên hejar û bi taybet ڕزگarbûyên destê Daeş. Ekrem Derwêş, Dezgehê Mîdyayê Badînan, Nahiya Beedrê.